Lek. Apa kak? Pesen coba di mana? PSS di mana kak? Pesen si bari ruak. Beh, aro beni PSS untuk bulan cengakan kak. Di mana tuh le? Kakre, mau orang lagi ngotak lan mau apa sih sampai dakin? Ada apa lagi mak nangis mak? Inja tara pa chong. Baru gendam mak. Pola ke ngala aku chong. Yela tuli kakak lamain. Mak ya masa. Dul. Kaki pule mat. Iya. Apa kalau kau? Ya ada nang. Apa kalau aku? Di saldo ya. Kebaya apa mat? Amain na dul. Kaya apa boleh? Coba seratu main je mat. Kanina sarya na binin na. Kaki montroso kia. Ala ko boy na gena. Ben pole. Ada cerita na ring sokire markan judi. Ini kayak lanjeng nggak kakek dul. Kalau tak beli awis, engkau entar setor tunai boy. Mi matung ka jo tebe kakek ping. Dem mana kena? Ki keluar teh. Oh. Jelang kau terus ping. Iya teh. Masa kok orang yang tak beri menang sekali? Cak kok nama mereka lawannya? Wah, bagin bahkan. Mayo kek, angka pe kepen kek. Sih kek, matahari korang tum je.
Tiba di nak lagi jebeng. Iya teh. Beda apa? Enja, keng pulang ki burung ate lak bini ini matung kaju tibe. Katanya kakek keluar alako. Iya teh. Ya anyar mare teh. Maren kok lemuli ya. Yelah kok langsung ah. Iya teh. Setalkah? Kalau to anongku. Salah modal sakon. Ki patoto. Batak nunggu menang sakali. Aking tak amat sami aduk nasi sekali ha. Hana! Hana! Lemah pun aking kopo. Keng beda dinak kakek. Apa pe si kalako? Kok mi masuk ke dapur tak nemu apa-apa? Pola keng tak masak yo. Amas saka, keng gas la cutade. Arab mula tahu tade kakek tak tuli morop. Moro pabi apa kak? Cek pesen la tade. Kakek make aberi epen tapole. Maksudnya kakek kok tak bisa nyoko beda ya? Benida iya kak. Mara kakek cek la ku kikir tak amarke. Engko tak kuat rasanya bi kakek la ku kebayro moroan. Kakek rotoro kata saja carpet. Pola laro masa bener. Sampai bengala laban kangko. Kerolan cuma tungkat juga beda sama jodin. Pola tak ada yang tahu kakak coba nalakin ya. Enja kak. Wis, cekinya banyak alasan. Mun Satya sedeng masalah nah. Kakek tak bisa aja ke coba nalakin nah. Benkan Satya kakek bingkoi telak ke. Apa? Mace kembang maka ker telak kaki kangko kak. Kak, jadi naking kok kak. Kena cerai anaan kak. Dong, saya nggak jaga man ya. Kakek demak pak. Pak ki nyari apa sih? Deki bilole banyak. Pak mulia, ya. Pak. Cek panas sekolahin kakek nak. Minum obat ya. Ba, Apa Bing? tanga obat dah ba, watang anak yang sakit. Pas karola ka utang boy kakek Bing. Cek utang sebelum kita majon.
Ya Reng, muntar obat di koi beri Ken saya utang si berdua tuh diserai. Iya, Bah. Nak, mayo enum kalau apa dah nak? Kak dem mama. Apaan ki alak ko chong, deki la mole. Aduh, may isa dyan maranga ko len kake na. Aparek samare na ya. Cak Eno, Ving. Iya teh, Beda apa, Ving? kacong sakit teh. Troy periksa akin na, tapi kau tepat tak nukuk saya sekali. Sakit apa komponya, Ving? Kau teh panas kolen. Mari Eno main obat ya? Mare teh, Oh. Wis tuli lah mulai. Maren kok ada desa. Kengking ngunin na Pak Menteri kok malay periksa. iya teh. Nikah eno magi sehari 3 kali ki punten puteran tak pun apa. Katina apa, Pak? Punten tak pun apa Pak Budin, cuma demam biasa. Lestari sontek pon, insyaallah deki pun reda panasnya. Menabi ki pakun, bekta dek puskesmas tempat ki. Engki, Pak. Sana apa, Pak? Dupolo lemak Pak Budin, Dupolo lemak ini ke sana apa, Pak? dupolo ibu sarang lemak ibu. Oh. Nikah, Pak. Engki sekalangkong Pak Budin. Tigel bulat terus ya. Beda pasien lain sih nunggu. Engki, Pak, sekalangkong. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat tinggal tak kabarin ya, Ving. Jangan sakit. Injak teh. Apa kabar ya?
Makalah bener kakek ben mat tinggal latan di hubungan. Keng mun ka ufron ro status pakun anak ben bapa. Maka sampai bila tak ada telak ke. Aka berada remat teh. Cepan kacung tak temukan dengan nah. Bah, mak ada iya. Pola mat tinggal tak tuman nak. Sama sekali teh. Mulai dari engkau ithina kanto setia, kak mat tinggal tak to manyuan. Bah, derem panupron je. Ni pas karau tahu kebayana. Mat tinggal ra karo beke tanggung jawab ka kaki ving. Mun ka ufron ruang, wajib ngingon neng. Sampai ufron ra bisa nyari nafkah tibe. Mun beda apa cerita ving. Kaki setia latan di pas apa. Karo kareng kok macedin kaki tung situ nga. Teti cek ke tibe ing. Mun beda apa anak kabar kangko. Ya beda pasya sa konek tekuk ving. Takok kaki andi kapar lawan. Yelang kok kita sah. Chong, dulma we. Kakek teh. Iya Chong. Tak selen nih Chong. Enggak teh. Beda apa? Injak yang andi parlo. Andi perlu apa teh? Kaki keng tak toman ngetek lejeng bejeng nama tinggal rok mur leke Chong. Tak tuh man teh. Ken rosak ben pada kaki ruang. Keng apa teh? Ya tak rapa. Keng deseranan pulang tak toman yen tarian Chong. Jak mun mat tinggal. Mun ki berdin nak ruwa teh, bingko sering paenga. Serola kena gena. Kani sari anak ben binin na. Lo, mun saung kun andi kalakuan apa panupuran dina Chong. Pan gupron ji teh, libur main. Sampai tak arabet ka anak ben binin na. Aduh patot. Keng letak berceritang panakan oleh orang laki yang amat tinggal ji Chong. Engkau ku pas tahu ketika aku lihat dia Chong. Cek Fatma tak tahu mana cerita apa. Maka langku anya mama cedin. Mun penak-anak kakek yang seken teh. Makilan di laki ambil mat tinggal. Teh geding seron na. Mun janang kok teh. Mat tinggal yap siap yang sara odin. Nih bisa ada iya Chong. Ikan mumbini si bagus bisa titi cimat teh. Kamantin orang laki. Keng munci model lengkai. Sekadang mereka begini tibi. Pas bila kakek Chong, siang buah main. Tahu bu, kola bila lama tekap engkau ambu main. Lah cek ada iya Chong, pikir masa depan anan. Engkau ate nangis Chong, ngaciling teng kana kakek saya ngajiang. Engkau karo bisa nyuon ke pangeran, matera tulia tabuka ate na kakek jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakek le. Iya bu. Keng andi parulah ke pandupron. Iya jeng, tepan aku aja mah. Tojuk le. Iya bu. Korang seng aja ji Chong. Aja minga aja lecek ki atung. Kebaik pacentan phơi. Udah apa teh? Pola kaki keng tak mas andi tanggung jawab ya Chong. Tanggung jawab apa? Ya kau peron.
Siapa boleh? Kaki karo peke ben bini, mun ben anak pakun. Ki tanggung jawab kaki ngingun neng. Engkau denak dia benih keng man ngomong kaki mak dia benih ketang panakan. Inje. Keng nak tanggung jawab kaki ketang kompoy. Ya mun dia beni urusan kakek teh. Aja lah tentang urusan bentang anak. Apa boleh ka bedaan lengak ria. Engkau bentang bini lah tak apolong. Meskipun engkau keng lah apolong teh. Rasanya tak patut. Kakek main ingat tentang tanggung jawab engkau ke keluarga. Abe cek salah paham, Cong. Bulan engkau tak toman urus-urusan keluargaan kakek. Bahkan kau anyar tahu. Proses ke kaki ben bini nang. Margen kaki selibur ka main. Engkau orang kak denak ria. Saking ni serekatang kompoy. Keng pas tepak kering laki apa kakek, Cong? Mi pas rela muang anak ben bini na margen main. Makeng kok pulang pada libur ka main, Cong. Keng mun urusan tanggung jawab ke anak ben ka bini. Bingkok sabuk nomor situ. Cuk main satya ben lambe bit ke, Cong. Mun main orang lambe keng nyari bangsa. Mun main anak kanak satya. Karo dek gampang pese. Kapan lah tade pese nang pas romuruan ka bini nang. Marah pada pikir, Cong. Kakereng lake. Cuk pas karo tawa ke bayi anak. Tapi kudu bisa tanggung jawab ke anak. Tuli pagena ka anan di, Cong. Wa satianan kaki tepak sake. Ben sik kaposang karo kaki. Mun tanggung jawab kaki sebagai bapak ka anak kita tete. Ambu sa abajing, Cong. Wan sape bae. Can kok sangku keng lanya ke de kaki. Ternyata karo lanceng ketek. Ningke pengalaman. Lalain tari anan, Cong. Magalada remma upron ruwa pagkun anan kakek tang kompoy. Kakek tak keroking pulan selebura main pas tele pesa ben bini na. Pikir bi kakek, Cong. Mbun ria reng bini, teti paham dek remma perasaan na bini na kakek. Bayangkan cek saking mbun ria bi pan lambe si pada iya. Ipakuanis pan na. Arabatin anak bi tibion. Teti cek da iya, cek teriya mun kareng bini. Mun kakek teriya kareng bini na kani sare nembun re. Siapa orang nang kok bu? Tina kok antara nyampeng ke tangan nak. Pak, Sakit apa kakek nak? hindi ko tak sakit. Keng gerong kaki, Pak. Pak siapa orang na ya, Cong? Lek, kok siapa orang na ya? Iya, Kak. Tina mayu pabucek boleh, nisir upron. Iya, Mayu, Kak. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu.